Насаат Кейджи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. Аламды жаратқан Аллах Таала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматты мұсылман бір туған Аллах Таала кереметті Құранда өзінің барлығына бірлігіне иман келтірген бенделеріне қайырылып мындай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O Allah'ın barlığına birliğine iman keltirgen bendeler, özüngөр işenip iman keltirgen Allah'dan korkup dayım çındık tüz sözü söylögülü. Eğer Allah'dan korsoңор çındıkты söylesöңөр Allah günöңөрдү keçiret, işiңер доңдойт. Kim Allah'a jana paygambarga baş ise al en jogorgu жеңишке жеткен болот. Allah Haşr suresinin 18. ayatında imandılarga ya eyyühellezine amenuttaqullah vel tenzur nefsum ma qaddemer li gad vettaqullah innallaha habirun bima ta'malun. O Allah'ın barlığına bilgine iman keltirgen bendeler, Allah'dan korkula, her bir nefs, her bir can erteң ahiret üçün emne amal kılganыңarga nazar taştagıla. Allah'dan korkula, Allah bardıq işinlerden habardar deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğanın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жетекчилерге мындай дуа кылат. Эл башкарган айыл өкмөт болсун, аким болсун, губернатор болсун, журт башчы болсун, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ey Allah'ım, менин үммөтүмдөн ким үммөтүмө жетекчи болсо, жана жетекчи болгон өзүнүн кол астындагыларга ташбоор болсо, кыйынчылык кылса, ал жетекчиге Allah'ım sen de кыйынчылык бергин. Ey Allah'ım, menin ümmetimden kim bir ödü başkargan yerinde boğurker bolsa, jumşaklık kılsa Allah'ım, anın işine de iyilik verip, ağa da sen boğurker mehrimdi bolgun deydi. Hadis, İmam Müslim rivayet kılgan sahih hadis. Urmatlı Müslüman bir tuğan, menin batamda emez. Bir moldekenin muftinin emez. Paygambardın uşul ıyık batasıga jetişem desen, 10 adamdı başkarasın bu. 100 adamdın başkarasın bu. Bir özünün firmаңдабы, дүкөнүңдө кайсы жерде жетекчилик кылып, кол астындагыларга sen оор кылсаң, боорукер болбо, таш боор болсоң, билип койгун пайгамбардын каргышы. Эгер sen мээримдүүлүк кылсаң, кол астындагыларга боорукердүүлүк кылсаң, пайгамбар сага да Аллах Тааладан мээримдүүлүктү, жумшактыкты талап кылат. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Men ma ustikhlifa khalifatin illa lahu bitanatan." Kaysi jerde bir çetekçi bolbosun, anın eki astары болот дейт. Bitana деген кийимдин içindeki astары сыяктуу. Al adamdın eki жардамчысы болот. Bitanatun ta'muru bil hayr ve tahuddu aleyh. Kebir жардамчыларың бол seni жакшылыкка үндөйт, жакшы жолду багыт берет. Kebir жетекчинин жардамчылары бар. Alar жамандыкты алып келет, жамандыкка үндөйт. Бул хадисти İmam Bukhari rivayet kılan hadis. Urmatlı Müslüman bir tuğan daim ile aylana çöröңdөгү, senin aylana çöröңdөгү жардамчыларыңа, башкаларга işine бербегин. Allah Tebaraka ve Teala barыбызга ошондой чындыкты айткан, тура багыт бергенди насип etsin. Ayşe enebizden Allah razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mындай дейт: Allah Taala bir жетекчиге жакшылык кааласа, ага bir жакшы орунбасар берет. Ал орунбасар жетекчинин урутканын эскертет. Унутпаган нерседе жардам берет. Эгер Allah бирөөгө ийгилик каалабаса, ага жаман жардамчыларды берет. Уnutkанды эстетпейт. Билгенде келип жардам бербейт. Урматтуу мусулман бир тууганын, men aytayын деген маселе ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муъжиза 14 кылым мурда баяндап кеткен. 14 кылым Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбар экенине болгон bir alamat mucize
belgilerden, dalillerden urmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din uşul hadisi. Dozoqa düşe turgan iki sınıf adam var deyip Peygamber. 14 kılım murda aytты. Dozoqa kirүүчү iki türlü adamlar var. Biroq men bugün alardı körgön jokmун ümmetimdin arasında deydi. Biroq alardı alamatı. Men körbөгөн, menin ümmetimden çıga turgan, dozoqa kire turgan birөөsü deydi. Uyulardın kuyruğuday bolgon. Uyudun kuyruğuday bolgon, kolunda kamçıları var deydi. Yadribuna bihennas, adamlar durat deydi. Bu birincisi. İkincisi, ve nisaun kasiyatun ariyat. İkinci dozoqı men körbөгön ayaldar kiyimi var jılangaç deydi. Kiyimi var jılangaç. Mumilat mailat, kıyşalandagan, burmalandangan, kıyşalangan ayaldar. Ruusuhunna ka'asnimatil buht. Alardın başı çaşları töөнүн örköçüday tüyüp alat çaşların deydi. Peygamber aleyhissalam aldında çaşlarınday tüygün ayaldar jok ele. Je bolbosa urmatlı Müslüman bir tuğan, uydun kuyruğunday bolgon, kolunda kamçıları var da joktu. La yadkhulnal cennete. Bul jogorda aytılgandar beyişke kirбейт. Ve la yajna rihaha. Beyiştin jıtın da jıttabayt. Fa inna riha la yujad min masirati kaza ve kaza. Bul ek adam üçün beyiştin jıtı alыс жерден келет deydi. Beyişke kirбейт. Beyiştin jıtın alыс kız жерден gana jıttay bilit deydi. Bul hadisi İmam Müslim rivayet kılgan. Hadiske toxtalayın urmatlı Müslüman bir tuğan. Kavmun mahum siyatun ke'aznabil bakar. Uylardın kuyruğunday bolgon, kolunda kamçıları var. Yadribuna bihennas, al adamlar durat. Bundan maksat urmatlı Müslüman bir tuğan, zalim dubinka kötörgöndür. Kolunda dubinkan var debeli, akılsız bir ödü jok жерден çapkılay verбегин. Bugün urmatlı Müslüman bir tuğan, keyde bolbogon nerseni dubinka kötörüp alıp, biröwdü urup, kılgan nersesi moynuga aldırуу. Bu hadis İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kılan sahih hadis. Kolunda dubinkan var mı? Kudaydan korkun. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Biröwdün hukukun tepsebegin. La tadlimenne velev kunte muqtadira. Kudretin jetip tursa, biligin bolup tursa, kolunda kamçın tursa da hiç kimge zulüm kılbagın. Zalim biröwdün akısını alıp, biröwdü çapkılap koyup jırga uqtaysın, mazlum hukuku tepselgen uqtay albay iylap çıgat. Al mazlumnun duasını kabul kılıuçu Allah hiç kaçan uqtabaydı. Peygamber Allah Tebarek ve Teala özü hadisi kudside la ansurannaka walau ba'da hin. Ey mazlum hukuku tepselgen, sağa albatta birazdan keyin bolsa da yardım berem deydi. İmam Nevavi rahmetullahi aleyh urmatlı Müslüman bir tuğan, al dubinkanı ura turgan yer var, urbay turgan yer var. Bu hadisin dağı bir neseni oylanılı. Janagınday kolunda kamçısı varlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Zamandın akırında menin ümmetimden bir erjigitler çıkat. Alardın kolunda hadiluma ümmetten bir erkekler çıkat. Mahum asiyat kaznabil bakar. Alardın kolunda uydun kuyruğunda bolgon dubinkaları vardı. Yagduna fi sahatillah. Ertemeden üyden çıkan dili Allah'ın gazabı karı menen çıkat. Ve yaruhuna fi gadabillah. Kayıtqa keçinde kaytıp kelgende de Kudayдын gazabı karı menen uyga kaytat. Ne üçün? Adletsiz bolgondorgo. Tuğra emes жерден tuş kelgende tıyın alayın, başkalayın, Allah'dan korkuş gerek. Udasıverenin gar jerde körsöte örbe. Kıyın bola örbegin. Erte keç mi barыбыздын bara turgan жерimiz 2 metr jer. Bul jerde bolbosa Allah'ın aslında barıp adlettүүлүк суроо бере турган жер бар. Her bir kıyımına cevap veresin. Balkim bu yerde kameradan yaşınasın, tanasın, başka kılasın. Jaratkan Allah Taala'nın aslında kelgen kezde, dubinka kötörgen kolun, tildegen tilin, baskan butların sağa karşı güvölük ötet. Allah'ın aslında hiç nerse kupya bolup kalbaydı. Oşontan urmatlı Müslüman bir tuğan, eğer bir jelde jumuşubuz bolsa, mildetimiz bolo turgan bolsa, atkarıp jumuştu tak atkarıp, bir benden akını ötpöylü. Bir bendeni jok жерден zulüm kılbaylı. Jaratkan Allah Tebarek barыңарды uğuçu bendelerden kısın, uqqan ayet hadiske amal kıl nasip etsin. Aqulu qawli hada ve astaghfirullah li ve lakum. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, Сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Сумман бад. Аллам жаратқан Аллах Таала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін. Урматтуу мусулман бир туган, биздин динибиз адам укугун кандай жогору кадыр барттаган. Адамдын укугу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Ла завалу дунья ахвану ала Аллах мин катли ражилин муслим." Ла завалу дунья. Бул дүйнөнүн талкаланып жер менен жексен болуп кетүүсү Аллах үчүн жеңилирээк бир мусулман туура эмес жолдон каны төгүлгөндөн көрө дейт. Бир мусулмандын жок жерден жаны кыйылгандан көрө дүйнөнүн талкаланып жок болгону жакшыраак дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам biz kıbla kılıp karagan Mekke. Hacılar barıp tavaf kılgan Kabe'ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye karab ma atyabak ve ma a'zamak. Allah seni kanday jipar jittu kılgan. Kanday seni kadır bartı ulu kılgan. Biroq menin kolumda canı olgun Allah'a kasam içem deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Kabe kanday yıksın, kanday kadır bartusun, kanday jipar jittusun. Biroq bir musulmandın hukuku, bir musulmanın kanı, canı, malı senden bir kança jogorу турат deydi. Kabe'dan jogorу урматтуу musulman bir tuğan. Anday bola turgan bolsa biz урматтуу musulman bir tuğan bir-birimizni sıylay bileli. Bir-birimizni kadır barttay bileli. Bir-birimizni urmattay bileli. Allah Teala kerimetli Kur'an'ımda deydi Ali İmran suresi 21. ayet. İnnellezine yekfuruna bi ayatillah. Allah'ın ayatlarına, Allah'ın dinine, Allah'ın Kur'an'ına kufur bolgondur, işenmegendir. İşenmezsen kafir bolgondur. Ve yaktulunen nebiyyine bi gayri hak. Bir gana kafir bolup kalbastan paygambarlarının kanın tökkündür. Ve yaktulunellezine ya'muruna bil qist. Adlettүүлükü, tuğra bağıtqa çakırgan davatçı, iman yolunda жүрgön insanlardı öldürgöndür. Alarga da kol kötürgöndür. Minennes febeşşirhum bi azabin alim. Alarga en kattık canın açıştıra turgan azap teskertkile deydi. Zalimler, biröydün hukukun tepsegendir, kanday oğur jerge bararın bilişet, kıyamatta körüşet. Şuara suresi. Urmatlı musulman bir tuğanım, barımızda Allah Teala uğuçu bendelerden kısın, uqqan ayat hadislerine amal kılın nasip etsin. Amin. Allahümme gfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Nes'aluke ya Rab la ted'ana fi hadal yevmil azim zamban illa gafart. Jaratkan Allah'ım yık cuma gününde özüngdün üyüne keldik. Size büktük alakan jayıp özüngden jalbarıp suranarım. Alakan jayıp ataqılgın cemaatin bir de günösün kaltırbastan bardı günölerin keçirgin. Ve la karban ve la hamman illa farraj. Allah'ım bir de kaygı kapa kaltırbastan kaygılarınızı joyup kuvanışqa aylandırgın. Ve la ayban illa satar. Allah'ım bir de ayıp kemçilik bolbostan kemçiliklerinizi jaşırgın jana oňdoğun. Ve la maridan illa şefayit. Ve la maridan illa şefayit. Allah'ım bir de imandı oğru bende kaltırbastan bardık oğrularga şifa bergin. Ve la dallan ve la asiyan illa hadayit. Allah'ım bir de günökör adaşkan bende kaltırbastan biz dua kılgan adaşkan bendelerge günökör bendelerge hidayet tuğra bağıt bergin. Ve la madluman illa nasart. Ve la madluman illa nasart. Ve la madluman illa nasart. Rabbim bir de Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed dinim İslam degen hukuku tepselgen mazlum bendelerdi kaltırbastan mazlumlarga özüň jardan bergin ya Rabbel alemin. Ve la meyyiten illa rahim. Ve la meyyiten illa rahim. Bir de iman menen ötüp ketken mayyitni kaltırbastan öz rahmatyň algın. Allahümme kerimne ve la tuhinna. Allahümme kerimne ve la tuhinna. Allah'ım biz imandılardı sıylı kılgın korkulvagın. Allahümme zidne ve la tanqusna. Allah'ım sanımızdı köbeytkin kemeytbegin. Allahümme agfir lana ma mada ve aslih lana ma baqiya. Allah'ım ötken günlerimizi geçirgin, kalgan günlerimizi jaşoğdoğun. Allah'ım ahyina la sünneti nebiyina ve amitna ala milleti habibina. Jaşoğda paygambar körsötkemen jaşoğda jol menen jaşoğu nasip etkin. Ötkende paygambarga ümmet bolup ötü nasip etkin ya Rabbel alemin. Allah'ım erzukna qablel mevti التوبة اللهم ölüm kelbesinde murda barızga tövbe kıl nasip etkin ve indel mevti şehade ötür kezimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasul deyip iman menen can taslim kılı nasip etkin ve ba'del mevti cenne ve ba'del mevti cenne ölümden keyin barızga beyiş nasip kılgın ya Rabbel alemin. Allahümme arinnel hakka hakka varzukna ittiba'a. Allah'ım bizge ak jolda körset ak jol jürü nasip etkin ve arinnel batile batilen varzukna iştabe. Allah'ım batıl aram jolda aram körsetip tuğra emes joldan bizni sakta يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة